أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تماشوان هیجان سلام و رحمت و برکت خدا سروا حمی آبی. ایرو جارک دیتری امج برنامه فقه جیان سر اکران رهبر تیوی دیس ام مهوانی ونا و مهواني من سيدة ملا أنور جي حاضرة أو جي إن شاء الله تعالى وبرسوا برسوا بدي بزندي بإذن خدي سرنا بوحمية أدي سد بجم سيدة وبخيرات سر شعبارات خير خدا الوباء خدا جوارازي بسر شعبنا جوارازي بالسيدة خدا خلا وجه مظلم كي إن شاء الله تماشوانه هيجا وكهرجار أم ديسا برنامج خوا بمسألة غزة ودكن لورا وككون جيد زانن روج بروجا ديتري حال غزة نخوشتر دبي قتل عام وحشتي كلتين كرن لويدر زيادة تردبن لبلي تبلي واقصا الحمد خدارا كو ام دبينن ايجاد واروجي پاشيدا كو امت جي شيار دبي خيرا حفت خو زيارة واروجي كو ايرو ام دبينن دناف ملتي مسلمان دا جگلك دولتا كو مسلمان دكفنا ريدا بچب طيارة بي چب سيارة بي والحمد لله بحزارة قصدا آليكاريا براي خوي فلسطيني دكن اهل غزة دكن وكتنا ريدا افقون بويهانيكي روج بروجا ديتري الحمد لله زيادة تردبن افجي هيفيه كي ديما افجي بمادة فهم كرن كو شكرش خدارا يعني ترسا مي مزن مدقو وي مسلمان بعل من في وحشتا هانيكي وي طبيعي ببي وي اف بدنجيا هانيكي بدومي اصل مصيبتا مزن اف بو لي حمتش خدارا بي يرو امد ميزينن بلي كو مسلمان لبيانا مسلمان نرازي بونا خوا روجي بهوري زيدتر نشان ددن و بآليكاريا براي خوي اهل غزة ود بازهن دريادنا خداي تعالى وموفق بكي خداي تعالى ومظفر بكي خداي تعالى وان لهي هانيكي كو ايرو بالغازة ودچن لهي مسلمانا قونرية مسلمانا خدا زيده بكي ام هيفي دكن كو اف چونا ببالغاز زيفا وعمومي ترببي وزيدة ترببي وزحفتر جسارت بده مسلمانا كو يعني هر روجا ديتري زيدة تر بهوارا مسلمانا وهرن بأهل غزة وهرن كو إيجا سيونيست أمريكا بزانبه كو اف مسألة هانيكي نمسألة أهل غزة تانية اف حربا هانيكي حربا تمام مسلمانية ويجا كيري دايا حصتي مسلمانة مسلمان هاتنا غيرتي مسلمان جدو زحفتر شيار بونا بإذن خدام هيفي دكن كو اف مداخلة هانيكي جي وبقجنا مقصد اخوا جزود اهل غزة البندا براي خوابون جزود اهل فلسطين دخستن كو براي واي مسلمان بهوارا وافوري او هواري او غازيه واناكي ام ايرو دبينن هيدي جهد قري وام هيفي دكن جخدا وجهر دري دنياي افقوم ويهانيك روج بروجا دي تري وزيده ترببن وي في حرب هانيك انجق بفي شكلي بدنا سكناندن وان مسلمانا جوي ازيتي وخلاص بكن هيفيا مشخوذي افا غازيا مجي خصوصا اهل مصريرا دولتها مصريرا وان مسلمان دولتي مسلماني كو نزيك غازين نزيك فلسطين ام في غازيه دكن ونجي بدستي وان براي خوي كو جهر دريفتين بدستي وابقرن وابتني نهيلن ونجي داخلي نافا فيناكي ببن وقوتي زيادة تربكن ونجي وان دريا جوار فكن ووظيفة إسرائيل وظيفة سيونيستا والنكن هم دبيجن إيرو مع الأسف
vêga ev konvoya ku ji Tirkiyeyê çûye îro em dimeyzênin berî İsraîl dewleta Misrê dest serwanakê deynê wa derdest dike pêşiya wanakê digire û nahêlin ku bigijine meqseda xwe. Em dibêjin ev Müslüman ne ji bo we hatine, ne ji bo şerrê we hatine, ji bo alîkariya birayê xwe ehlê Gazayê hatine wê derê. Hûn ji bo çi pêşiya wanakê digirin? Çima hûn alîkariya İsraîl dikin? Ma ne lazim e ku hûn jî variyajwara vekin û biratiya wanakê bikin û bi destê wanakê bigirin qê. Daha heta kengî hûnê vê zilleta hanekê reserê xwe bitewînin. Em gazî xelqê Misrê dikin, em gazî wî milletê Müslüman dikin. İznê nedine vî tiştê hanekê bi destê birayê xwe ku ji derve ve tên bi destê wa bigirin, bikevne nav wanakê de û vê lehiya ez ter bêjim quweta Müslümana bi xwe zêde bikin înşallah teala. Belê îro vê gavê yani biraderê me jî li Misrêna Seyda Mela Abdulqudus cîgirtiye alîkerê serokê me yî giştî û ha keza birayê me yî dîtirê jî ew jî di navê qovoyê de ne xebera ku em ji wan dihildin îro wanakê di hewa alanî de derdest kirine lê belê careke dî izna wayî bal otelê vedane halê hazir dîse di otelê de dest li serwadanîne û nahêlin derkevin ji bo ku bigijine meqseda xwe. Em selametiyê ji wanakê re jî dixwazin û ji temamê Müslümanê ku çûne wir em selametiya wa dixwazin Xweda muhafaza bike û bi izna Xwedê wê ev lehiya hanekê wê biherikê laîqê Müslümana jî ev e. Ji zû de em li benda vê xweşiya hanekê bûn em hêvî dikin wê sona vê herbê bînê û wan Müslümana înşallah muzafer bike temaşevanê hêja. Seyda me vê mesele hanekî dûrdirêj kir û jî dixwazin temenniyê we çina û îca em ê derbasî bername xwe û pirsê temaşevanê xwe bin înşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hatta niha umidame mego belki hinki insan seriye erde alikariya Gazayê bikin Xwedê Teala bi nusretu alikariya wan nusreta Gazayê bike. Binik gemîkî çend roberê ji İtalya hat mesela inki eşya ji milletê Gazayê re anî İsraîl wan gir desta serwan wan gerîşan hê girtîne. Mesela dû da ana sî dewletê sî û çend dewletê dinyayê Müslüman û geyri Müslüman ketine rê ku werin alîkariya mesela birayê xwe yê Gazayê bikin, İsraîl protesto bikin, İsraîl tenqîd bikin û mesela ji bo xatirê ku vê zulma hanê terk bike, vê qetil amê terk bike, qetila sebiye û pîreka û ehlê koda û ehlê çadire û ehlê camiya kuştina wan terk bike. Me'alesef hê negîştine Misrê, mesela Misrê derîl wan girtiye û Misr nayle ku vana bigîjin İsraîl, Misr wezîfa İsraîl dibîne. Seyda Mela Alî rehma Xweda lê be digot mit kitabê de diye wê Misr da axirê zaman da bi dewleta xwe bibe tabi'ê Deccal. Ew Misr bi tevî dewletê bibe tabi'ê Deccal. İro wezîfa Deccaliyetê İsraîl Deccal e. İsraîl mesela sabiyat kuje, pîrekat kuje, misafirat kuje, insanê seyfîl dikuje, insanê xestaxana dikuje, insanê kona û çadira da dikuje, wezîfa wî Deccaliyet e. Orada axirê zaman da dibe ew İsraîl bibe tabi'ê Deccal, ew Müslüman bin tabi'ê Hazreti İsa, ew İsraîlû û tabi'ê Deccal bikujin. Eviya ana umîda me seriye erdê indî rabû. Ümid sırf ketiye yani rahmeta Xweda, kudreta Xweda, nusreta Xweda ku ji insana fayda ki ku bigîjin Gazayê merve indî nabîne. Ji sî dewletî zêdetir insan ketine rê ku werin mesela yardım bikin ew jî mesela bi neb silah bi zimankî xweşik mesela ji İsraîl re bêjin mesela vê zilmê terk bike
هي نجشنا إسرائيل مصر وان دقره مصر وان دقره ومصر وان جيري دشينا وأجر إيه حبس بكو إيه بزندان بك مصر ياردميا إسرائيل تكو ومثلا في وظيفات دجالية بجيتنا عندي امیدامه صرف مایه که نصرت خدا یاردمیا خدا یاردم که انشاءالله امید کش انسان هات بری امید کت قدرت خدا نصرت خدا یاردمیا خدا و انشاءالله و ایجا یاردم که انشاءالله و خدا ایجا یاردمیا غزه بکه که مثلا به اینجی 6,000 انسان آدم کشتن حتی مثلا دبیجن که مثلا 350,000 انسان هندانه اوجی دبنی بینای دانه هاتنه کشتن اوجی اسرائیل وان کشته که 400,000 انسان که اسرائیل کشتیه مثلا د تاریخ دنیای دا ظلم کی اواک سیفیلا و صبیه و پیرکا و مثلا سیفیلا بی کشتن مثلا نات یدیتن و خود تعالی انشاءالله اوی صونا إسرائيل بينا أو صونا أمريكا بينا أو خد تعالى منير محمد غضبان كتاب كنفسان يدبيا وإسرائيل إسرائيل وأمريكا بالصين وبالروس أو إمحاببن ياجي أو جنبه خد تعالى جا آسيمانا بلاكي مصيبتكي بسر إسرائيل وأمريكا دا بالصين ويوان إمحابك إن شاء الله بإذن خدا مهاتنا في درجه که امیدا مجر قدرت خدا پیدا تشکی نمایه که خدا به قدرت خود به عزت خود به قوت و قدرت خود قوت امریکا بشکنه قوت اسرائیل بشکنه و وان رزیل بکه وان پریشان بکه آمین خدا جو راضی بسیله خدا تعالی دعای و قبول بکه انشاءالله تعالی سیدا تخوازم تماشاوان می کو پرسه کو کربون استخوازم جواب بکه پرسکی وی شکلی دبی مثلا جهه کی کم هو زانبی جبو جناها وري استعمال كر مثلا يا جبو فحوشيا ويا جبو قماريا ويا وكبات ويا مثلا اللي هو جناه تدورنا كر بأمريكا خدار تدوري كرن مثلا دكان أخو مرو بدي جهه كي وصل كري بدي كري كرن ويا مرو خاني أخو بدي جي كي بو واتشتها نيكي كري كرن حكمي ويناتش يازمنا حكمي حرام خداد بي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ون ببن آلی کاری و یاردمجی هف لسر بیره لسر تقواتیه لسر تشتی قنج مثلا بن آلی کاریه هف نبن آلی کاریه هف اجبو عصیانی و اجبو گناها مثلا وقتی دکانا خو بدی ایچکیه تجي أورطاخي وي إشكي بدي جي قماري جي فحوشي مربجي أورطاخي ويا چمكي مرب ياردم يوان كريه نجائزة أبيهانه نجائزة مثلا حتى مثلا كتاب دبي وقت يكي دكانا خدايا كي نظام بو پاشيه مثلا خرابية تدا كر قماري كر مثلا فايزة كر تحتا كاربي تيجي بستينتن كاربي تصبر بكي حتى سيداد بمثلا بجن بيرك قاوا كجمالا خو دركات جبوكو بهنا خوهدان جي نوي بارفوم استعمالتك يعني مثلا بارفوم الخوتكي ودرتك بچ مال بارفوم الخوتكي دبشتا هاوينا بهنا خوهدان تي نخوشاش بري خاص از بارفوم استعمالتك چاو افضل سيدا ولكن او بين هر انسانا نجايزه بيرك درماني ببين مثلا مسكيت خدا ومسك بين هر دروا هر يابانجيا نجايزه لكن كجبو خاطرك خم حافظه كمثلا خيدان بنا خيداي نسا وبين نسا يعني غيره مثلا مالا خوب كده هندرو خدا بكي او مالا خوب كده هم يعني بلي اذا مثلا يرو اكثر بيركا يعني درد كيف انت مثلا تشاو او كي دكن هكذا تبني بارفوم جل خدكن درد كيف بهنا واناك مثلا قد برمرود درباست بن جبهنا واناك مطلقا مرو بهناتك يعني بهنا بارفوم واناك دي خاطر انسانات شيني ندرسته شرعا ندرسته جائز نينه حرامه بيرك جرى مثلا تشتكو جي درباسي بال ميري خريب با مثلا جبينه وج
اوکا خوش مثلا تسترا خو گره محافظه مخالفه تستره نوسا مخالفه بله سيدا مساعده وهابه جور فايس ويركي تماشاوانا كمل بنداميا الو السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمه الله بخيرات نعم خير طبعا. كلام كيف صاحب كان سيدة مقول ان شاء الله امه محمد الرابع بونا فلسطيني زناخري مقول بونا فلسطيني ان شاء الله ملت الرابع زانه گره با bütün dünya Müslüman baskı bide evi Mısır'ı bide Mısır'ı ki reveke راست dinazı kim yani per milleti her baskı bide evi reji veke vicdan خودی خوش روژا اول وجی چاره سریا ویشی اف بو دائما ویناکه دبیجن مثلا درد اف درد هانی که بخبردان حال نابه رحمت الله سرچاو اف درد هانی که بخبردان حال نابه آنجا گره که تشتنا فعیلی و نکر انشاءالله امی ویناکه خبر بدن جبو ویناکه گرچه ما ویگا خبر دا سیدا دیسا تدی مثلا دبی بلا هر کس المصري او كي بكي يعني باسخيه بكي بوفيري فيك اما بري مصري ازغلا اصلا هر کس كود مملكتي خدا لسر دولتا خوا لسر اداره خوا كو في او كي بكي يعني بخبرداني نكو ام بلا رابن شر بفرشوني بكم يعني دركب نسكاكا وهر كس مثلا دولتا خوا مجبوري فيناكي بكي انا ايش دولتها مثلا دولت ترکیه دولت افغانستان پاکستان دولت ایران وانا هنه کارم به اسرائیل را حرب کن وانا هنه ملت گره باسقنه بدر سر دولت خو که ام قبول نکن والله اینکه همه آوانسی دولت بتنه ایران ترکیه پاکستان مثلا به اسرائیل را در حربه وکه و اسرائیل بسکنه بله سلام اسطنبول بندامية الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بخيرات السلام سلام چوان هم باش ان شاء الله همش خدا را همون باش بهم سلامت بن اون چوانن خدا جوار راضی به حرمتم جواره حرمتم سیده ملان وره دستیرات نیسم خدا راضی سیده دو حب سوالی معنا کرم کن سواله که وقتی که میری تمرین خدمات تحلیلت بیجن 7000 لا اله الا الله خدمات تحلیل کاتشکی و هایتنن تمام ایدو دیان جی معلوم نیزک تا که عیدا قربانی درواز بی سیدا ملتی میانه اقربای ما سیحب چون سیحب حیوانی پچی سلاندن سر هر سلاندن آنی شیجی کرن گوشتی خسنن او هفته ona göre nivi keren kazara deta qurbana o nadeta on. Tamam. Em Seyda pırsın inşallah. Niviya dahi ve hay Seyda emaneti Xudi ve Xudi hatidete ve. Emaneti Xuda bxeyr u selamet. Serçava dis İstanbul'e. Alo. İstanbul Bali Kesir em dibêjim. Afwan. Bali Kesir bxeyratin. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Allah razı olsun. Cümlemizden. Buyurun. Hocam, hep eylem yaptık, hep protesto yaptık. Reis-i Cumhur bağırıyor, çağırıyor, kınıyor. Bu kınamayla Gazze kurtulamaz. Kınamayla Gazze kurtulamaz. Bakın bizim aile kökenimizi bozdular. Aile diye bir şey kalmadı, Müslümanlık diye bir şey kalmadı. Eğer eski İmparator Osman İmparator'un torunları olsaydı, şimdi bu fitneler, bu aile üzerindeki pislikler olmasaydı, şimdi Gazze bu durumda olmazdı. Türkiye'de böyle oturup da kınamayla geçinmezdi. Evet. Bütün Müslüman ülkeleri, hele Türkiye'miz aile diye bir şey kalmadı. Kadın evlenmiyor. Evet. Tamam. Biz de bir kadının evladıyız. Bizim de anamız var. Tamam. Ama ve lakin bizim kızlarımız anamız gibi değil. Bizim hepimizin
Şimdi Diyanet İşleri Başkanı bile bugün orada oturuyor, binlerce önünde şey var, bir gün meclise gidip de bu aileyi kurtarmak, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz meramınızı anladık. Zamanımız da kısıtlı. Hakkınızı helal edin. İnşallah biz de bu konuyu Seyda ile konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederiz. بله سيدة تماشواني ما جو اف خدمات تحليلي جبو باي مريارة ماهية ونشد بجنس ولا خدمات تحليلي تنا حديث كي بر ضعيفة طيب بيكي حفظي حزار جار لا إله إلا الله بيجا براءت كيش آگری دستینه حدیث ضعیفه ایجاره مثلا یک دمره ملت راد بنج برویوا هفته هزار جار لا اله الا الله دبین تشکی اواتنه مثلا کتاب دوی قیله مثلا تشکی اوه ویشی قیله تشکی ساتن ancak fayda tünese mesela ve münasebeti hafte hazar cari de la ilahe illallah او خير جويرته بخير اوصا او خير جويرته لكن في خير لا اله الا الله بيجي بز هديه روحي مريجيتكم يعني مثلا اوجي او لكن مثلا كل مري بي خلاص ببا تشكي ساتن باش سيدا دبي اقرباي ما سحب قربان كرين سرجي كرين goşte ve tevliye hevdu kirin u perana hevda lava kirin herkes ki artık kidaki falan ma bir şekilde hani ki zarar dikici kurbanı var. Her hayvan ki sernaviye ki serje kirbin sararnake. گوشت وان کربن تبی هبو بدن فقیر و نه نظر به سنت به قبول دبه تشکیناوه. تشکیناوه بله سیدا. دیاربکر بندامه الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خیراتون باشه. ایدا پیروز به انشالله. ایواجی گلکی پیروز به خود گلکی خوشتر بخونس. دم دسته سیدایشی. خود جوار عزیز. سیدا دو سوریه مجوایه. کلام کن. سیدا وقتی انسان کی بزوجه یعنی دبی کی لگوری باطل ایناش دبی کی جبو سیرویا درنا کردن به اری مثلا انسان کی بزوجه دبی حسیرویا درنا کردن به اری و از داشی سیدا ایرو وای گاز مثلا گاز انسان گش yani sadece seyirlikli artık vicdanı merana ki yani ne Diyanet İşleri Başkanı da teşkilke ne Cumhurbaşkanı demiş ki Gazze kırmızı çizgiye mi Gazze kırmızı çizgiye mi şunu teşkil akıl vakti mesela bu toprak bu uçağı bu helikopteri bu askeri bu arad kir ilo jibo dili İslam için bu Arabi bu uçağı bu askeri bu hazırlaktır قالوا للواد اللي شو حسابي بدت تمام اما في مسألة خبر بدن بخوده بدت خدا خيرا ومظن كي خداي تعالى في حساسية زيادة بكنا مدى بلا بك إن شاء الله نال مغازمة نال در بصابة سيدا تمام إن شاء الله من خبر بدن أم دردي براي خوي مسلمان الإسلام بيجو حفت حزار دين مسلمان يعني بقى الرب قاعد بس دردي أم دردي و ام در دو فهم دکن ان شاء الله به مسئله خبر دنش خود برنامه خدا می خبر بدن اسلام دوش مجال خدا خیر و مزن کی سرچاوا امانت خدا بن خدا حساسیت و زیدب کے بلا بک نف تمام گله مدا حساسیت غاز خدا تعالی زیدب کے ام در دو فهم دکن اشاد له و ام فهم دکن خدا تعالی وی دردیج محمیاره چیب که ان شاء الله ام خبر بدن باذن خدا تعالی خیر و مزن که ان شاء الله تماشاوانی بریا ویگا جیدی سر مسئله او کی کربو سیدا شو هم خبر دادن حساسیت خلقی ما زیده الحمدلله ملتي مدلت شواط از غلام دلی وات پرتی او کواناکی قیره واناکی اشاد دلی واناکی تی حقلی اولا خیوی واج دولتی هنا چونکو ایش بدولتی چی دبن او جوید بیشن یعنی ایکو قوت دستیوادنا دولت دستیوادیا سلاح دستیوانا کدنا لازم او وی اشهانه کی بکن لیبلی امجی وید بیشن ام دبی گره که اف ملت وانا مجبور بکن او ساز غلام ام گره ام دولت آخو هرکس دولت آخو مجبوری بکه که مثلا مداخله اسرائیل بکه مداخله سلاح بکه مثلا که ترکیه Mesela Türkiye mesela silahda epey ilerlemiş bir yer. Silah ve İsrail rabkebe harbi ve İsrail mağlubu ve İsrail torsoneke
إسرائيل مثلا رافقتك مثلا نوره وقت إسرائيل القارشي قوتك هذا مثلا دنگه خناك مثلا تركيا جبو بباكستان را دوستانية كر جبو أو بأندişelenmiş دبه دبه باكستان جي مثلا tabi nükleer هي بچما باكستان را دوستانية كر بإيران را مثلا أنا أمريكا دبه أزي بإيران را حربكم جبوك نükleer هي إچما نükleer إسرائيل هي فرنسا هي هند هي و نظام كدري هي وكدري هي إچما تدنگي خصونا ناكي إچما جي إيران چمكي جي إيران أول إسرائيل خا جبور قارشي إسرائيل مثلا دبي أميل إيران خن نükleer silah çeneke وقتا كو إيران باكستان تركيا بهبرا وان سي حبا مثلا بسري إسرائيل هرن وبيرا دري حربي ذكنا وإسرائيل بسكنه بله سيدا خود جوارازي بين تماشاوان مل بندامنا امنا خوازن وازيده بسكنينين ديار بكر بنداميا الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله بخيرات. سوري كامل سيدار أبو. كلامكن. أنا قربان مثلا شارجتكين و أمدشينا إنك دولة الدنيا مثلا بيجن غزة 10 مليار بو أفريقيا 7 مليار بيتني 8 مليار بشكل أما تركيا جي 16 مليار. Peki Türkiye'de gava şercevi kemiş 16 milyar yok bedin. Ama hem düşünün ülkedeni çıkardı 10 milyardın ya 7 milyardın. Bale. Ya ne lazım ki 16 olarak bedin şeyda. Tamam kam haber bedin inşallah ve mesele. باشا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله معناته خدي به خداي تعالى وتغرب إن شاء الله باطمان البندامية ألو Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Aleyküm selam, hayırlı akşamlar, buyurun. Benim Seyda'ya sorum, zekat verirken bir akrabamıza zekat parası olduğunu söylemek farz mıdır? Tamam, bir Seyda'ya soralım inşallah. Bir de hocam, mesela senemiz doldu, bir ay gecikmeli verirsek bunun vebali var mıdır bir de? Bunu öğrenmek istiyorum. Onu da soracağız inşallah. Hocam. Allah razı olsun hocam. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Seyda تبا ما بحث عائلة كربو سر عائلة جو عائلة نمايا يعني حقيقة تركيا روج بروجا دي تري مثلا زواج عمر الزواج بلند بي إنسان نازوجن إنسان أشترى بيجم إيكو تزوجن زوجة هفدود بردن دنوا عائلة دا اعتماد نمايا أمنيات نمايا جوان نمايا سيدا سرشتكي بتشوك همان خرابوني ويقع حوكيد بي وأفجي تبي toplumcu aile çeydi bir gava aile tüne bir toplumcu tüne yani milletek tüne ya yani kanaati ve çiçeği bir muruf hay bilad diubav hay şehben dedim şikayet tane için abi. Ana mesela bizik ويتخوزن تشكي بزوجة هي نزوجية مثلا أزي آيري بفهم أزي أبقى زير بخوزم أبقى مثلا تشكيات بخوزم وعيش بكم دكت هوبا قارشي إيدا بيجة مثلا نزواجة نحس كرنا ميرو بيرك جهبرايا مثلا سلوان أشياء جي تبي بهف كتن ومه نقد وهف بردان يعني جبروي هاوي جرى مثلا سر حساب إسلامي پیغمبر مدوي بيرك تي يعني بيرتي زواج كرن جبو حسناوي جبو أخلاقي جبو ديانتاوي وجبو مالي فاصفر بذات الدين والمسافر بفن بإياك الدين داره لسر دين داريه مثلا كس نازوجه لسر خوشكبوني لسر أشياء لسر زيرة لسر أقل زوجن مثلا وان روجا دحب هاتون باما هف بردان واد سيما هف زوجي من چما من هف بردن دولم هر دوجي بيدي بابي خو زوجينا
وأم لهف ناكن إي وقت بيديو بيد بابيخم بزوج سالي خو ايشي خودك أو يعيشي وسخو خرابة ولهف ناكن يعني بكورتايم تكارن في بيج سيدان الزواج الديني مدى اساسك دينيه نو سيدان تريد امر خدا گور سنتها پیغمبر با امام نکاح تكرن عين با او كهانيكي وجيب دهرت خلاص يعني حتى كوي نكاح يدكن دچنا با ملا ويا خوتا اشتبم تبرسي لبلي بيكو نكاح خلاص مو بيدا وكو احتياجيا بامر ونهي خدتنا بالدين الاسلامي تنا بالغوريا حياتها خد مشينن او جد تدي تشتي بالغور نفسي بدوام ويجي نينا يعني يكي كو بزوجه جرا حلال وحرامي هيم بك مثلا ركني اسلامي چنه هيم بك او بي عمل بك ومثلا تشتي كنا بين مير وبيره كده حلال وحرام جرا هيم بك هي بزوجه تشتكي ناكنو لميشتنا وروجيتنا ومثلا زوج يعني بوكو الدنيوية الزواج في زماني الدنيوية نوسا سيدا عمري ويجي كنا عمري ويجي كنا وقت ام بيجن بلا ديوباف توصيه مال ديوباف وزاريك لمسلمان لقور ديني خوزارو كي خوب زوجين بيشلو لقور دين ون حياتي كيد نشاني وادن بلا زواج واجي الجور ديني اسلامي بي بلا دعوه واجي الجور اسلامي بي بلا ايكو زوجي يجي بقيزا ورا اوجي الجور اخلاقي اسلامي واتش تاجي بخوازن كيلاكو بفي نوا انسان هذا الدين هبي ودوام هبي مثلا يك شقيزه كي خوزا نابي ديانته اخلاقته مثلا طاعته عبادته تشيه مأموري نمأموري تتشرب ماشي بلا السيدة وأوج دوامنا ودي محافظة بكي يعني يرو رياح حرامية فرهبويا ورياح حلالية جي مسلمانة طنكريا دا كاوي تشاوة شبي شر نخل بندامية ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بخيراتا خذ الشرع راضي بالخير خذ الهواب أجمعين كلامكم خذ السلامة السلام أخوة سيد وراريتي خذ أجوار عليكم السلام كلام كم أبن يروشي شوين مصري جوهنا دولته مصرية فكرتنا مقابل بس سيد أبو بوسي كوار تلبيز عقبيلة تمام إن شاء الله من خبرتن فينا أكيد قول إمكان أخوة دعاء بكن ونجي دعاء بكن وقالك أخلاقي هانيك بلا إن شاء الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرسي البندامية ألو السلام عليكم سيدنا وعليكم السلام ورحمة الله كلامكم شوا خوش بعد تما درسي سيدة خد جوار عزيبي سيدة سوريا كهم كرمانجي من زيادة تنازي تركي خبردم إن شاء الله كلامكم Seyde ben pastane imalatında çalışıyorum. Evet. Yani hamurla çalışıyor. İşimiz hamurdur. Kol kıllarımız dökülüyor Seyde. Bunu almanın bir şey var mıdır? Ne oluyor? Kol kıllarımız. Evet. Yani almanın bir şey var mıdır? Onun için o kılları almak. Evet hocam. Soralım Seyda inşallah. Tamam Allah razı olsun. Elinizden. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sağ olun. Böyle Seyda تماشاوان ما قلت بو هنجاو كو إنسان كي تزوج يدبي قلتنا قالك حتى صير رجاج بالي درنا كذي تشتكي صحيح تشتكي وسطنا دي سر مثلا غازة تماشاوان ما قلتنا اشتا دولة جمهور باشخاني اشتا بجمعية كلية ما هم بيجن قرمزي تزجمز أما جيو بيرد شك ناي قلت ما أفكان جاب قرمزي تزجي مثلا بالدفكيد بيشن أو يجيبوك ملات يسخرازي بكن ملات زانن كو ملات مثلا جبو خاطري كو وقت غزة دستكنا كن ملات راينا دوان جاب الدفي خو ملات خابيرن وبعملي خو جي تشكيتن يعني والله وصايا سيدا ديسا تماشاوانا كيما قول قربان هر داري مثلا بهو قاسية لتركيا زيادة ترى جبوك بو قربان يسترجيك مثلا تركيا لك بو 14 مليار 16 مليار بديوا دري تري هندك ترى فلان براستي هاني مثلا غلام تدي هناك يجي سر اوكي يعني لدورنا حيوان ارزانه لدورنا بهايا انا لتركيا ملتي تركيا محتاجه ملتي تركيا مثلا وقتها محتاجتر هبن مرفكار الدروا سرجيكا جال دروا نجبوك ارزان بها بنكي حيواني دويا بتشوكا ياخذ الودري حيوان ارزان الودري سرجيتكن مثلا افغانستان مثلا اليمن مثلا افريقيا
مثلا حیوان وان بچوک بجی ملت وان ده محتاجه دل ملت وان ده جی استفاده کنه. أنا تخازن كود استرجيك وكانوا استرجيك. أفضل بهاي أنا مجبور لفيد استرجيك. نه مجبور استرجيك کنه و ملت ترکی جی نه محتاجه. بله سلام خودش ورازی به موش البندامية. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله بخيراتın. لا işlemler eyvallah sağ olun Allah razı olsun. Hocam Türkçe anlatsam da iyi olur. Buyurun. Hocam diyorlar ki işte bu 7 kere üstte ömre yapan kişi hacı oluyormuş. Öyle bir dava var mı yok mu? Ben yok dedim. Arkadaşlar da öyle diyor hadiste öyle bir şey var. Acaba bunun var mı yok mu? Tamam. Ve bu kaçak yoluyla hacca gidenler orada malum öyle para vererek geçiyorlar Arafat'a. Bunun vebali nedir hocam? Tamam. Bir soralım Seyda inşallah. Hocam. Allah'a emanet. Allah'a emanet olun. Allah-u Teala sağlık, sıhhat versin. Mardin bendame'ye. Alo. Mardin. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bkhairatın. Hoca Razibe. Size sorumu Türkçe soracağım. Kerem kim? Buyurun. Hocam şimdi bu ağaç aşılamayla alakalı. Evet. Mesela diyelim farklı familyalar. Yani diyelim kiraz ağacını mesela elmaya çevirsen bunda bir sıkıntı var mı yok mu? Tamam. Bu bir. Hocam bir de mesela bu zincir marketlerde mesela diyor fiyat 19.90 işte 20.90 yani o konularda mesela orada fiyatı şey yapıyorlar. Yani mesela 21 yerine 20.90 diyorlar. Orada bir aldatma var mı yok mu? Yani müşteri açısından. Çünkü orada bir algı yapılıyor sanki gibi. Doğru. Yani onu sormak istiyorum. Bir de Sedat, bu festivaller yapılıyor. Bu festivaller hakkında mesela ne dersiniz? Yani mesela bu festivallerde israf yapılıyor. Millet işte sanatçılar çağrılıyor. Bu konuda birçok belediye yani bu konuda yapıyorlar. Bu konuda da görüşünüzü almak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selametle kalın inşallah. Seyda bir gava kumuru zekata xobdi muru gava pare daye ki mu be ev zekata lazım merbice. Merbi dili Xuda niyet bine niyet ak zekata lakin jira ne biji zekata tişkina. Tamam Seyda. O zekata kumuru mesela mehek derbas be hinu muru bidi. Valla mesela fakir hazır bir mesuliyet heye. O sal kadın işi gere mehki beri bidin. Vakti belki bidin tişkina ben. Tamam Seyda. سر مصری قنگویا کودچنو جبوری بدنا وانا کت تماشاوان ما گوتنا طبی ام حمی نوسا سیدا ام غازی مصری دکن ون ملتك مسلمانن یال گرک از وین دبجمز غلام عفوان از دبی لسر سوسیال مدیای د مدیای دا ایکو یاستکن ایکو خبر ددن ایکو هر کس هنگاد وی معنی دا باسخية كي بكي لسر مصري وزح بينا زمان أفجي تأثيره كي بيكل سر أفجي بريك تأثير بك أنا الدولة هذا مصري بترك مسؤولة غزايتنا چمكي نيزي ويا السنري ويا حدودي ويا أو مصر دولة كي برا دولة كي güçlüye مثلا أنا به 8,000 إنسان مصري جبو خاطري كنت خوزن هر آلي غزاي بكن ده حبسي دانه مصر دولتها خرابة دولتها مقول سيدنا من علي قلت له دولتها مصري بالتبي مصر تبي دولتها خو ببت تابعي دجال إيروج مصري بيتر مثلا جرا آليكاريا غزة يبكى كستنا أو مثلا إسرائيل بيتر رادبت بمانعي وانا أوكا كنا بالناشن حدود غزة وإيلامانكن. سيدا مرو أزدبي شخصا أزد قناعتهم أبا أزدبي أم غازي دولتها مصري نكن أم غازي ملتي مصري بكن أم بي
يعني ونحمي رابن بيها أمزانن بمصر شقا ظالمة فرعونية إيرو فرعوني بري خراب ترى أفقط لعامي كل ملتي خو كريد وقت رحمتي مرسيدة أم حمي برش عبي منا لبلي يعني كو أم هيفي جوابكن بكا يك وكا سيسي أم هيفي جوي بكن بلكي بعقيدة ولا رغجي زراري بديما أما أم غازي عالمي مصري بكن غازي ملتي مصري بكن غازي مسلماني مصري بكن بي حمي بهفرة ونويدرينا قيامك بكن راب نصر خواب جبوكو يعني سيسي دور مش بكن مثلا أنا جامعة الأزهر مصري الدنيا دا أن مثلا مدرسة كي مزنك عالم جيراد بن يكي بنا يوسف قرداوي جوي داري دركت إيرو عالمي جامعة الأزهر رابن تبي ملته رابن تبي إخوانا رابن اوه سيسي دور مش بكن لسيدا ام فيجي از بشكي هنگات دي بي ايكو نال شر شيرا يعني فيجا ام ايرو حتى يفرم غازي مصريش بكن افجي نتشاركك ام حمي وكا مصرينا ام مسلمان ملتي مسلمانه دولتها ما دولتي اسلامينا يعني جبروي قاسي از دبي وجدلاكو امج مصري غازي بكن عولم غازي خبكن بس لا ايرو لتركيا اف ملت لهر دري ملت رابي بيا يعني بلا نحو جا بوليسارا بعسكرا شرج يمكن هر كسك جمالا خو دركه عين وكوي خونفوياكو ايرو مغربيتي كوج تركيا جيب كافيريدا ديار بكر جيب كافيريدا اسطنبول جيب كافيريدا هر كس بكافيريدا هر باجاره كي ام بيجن كونفوي كي هنجا بكافيريدا وهر بال اسطنبول ايفا أصدقائي قناعتي دما وحكومتها تركيا مجبور وهنا قابنا دهاسو مطروي بافيش يعني هنجاكو قبلت حميبة هفرة رابي بيا هري دافي انجير لكي هري اشترى بيجم لسر جهيكو ايرو دست السيونيستا دي تركيا دا دافي الشلغي واناكي بهفرة ملتك رابي قيامي انجا قفت اشتهاني كي تشيبر جبروينا ام غازي ملتي خود كن ام غازي عالمي خود كن ام غازي يعني بيشيفاني في ملتي تكن ملتي خوشيار بكن يعني ما تشما امي خلقي بخو ام هر كسا كده ما خود هنجا وظيفة خو بكن بإذن خودي وی شکلی هنی آنجاست چهار سری چی ولی با نیزی سال که هدا پاره دای مجلسی که وان اسرائیلی یهودی کل ترکی ند چون اسرائیل عسکری تکن و مسلمانات کجن و دیسا تین ترکی سربست خود گرن ام وان او که بکن مثلا ام وان مملکت yani evke yani vatandaşlık Türkiye'de derken o yaji mesela bir evkavan servetavan jambistini Türkiye yani aynı meclise açmak aynı meclise debe kasi usatune madem kastune bine bla kasaktune be kastune mesela yani çavatune yani kutuna buna ve ani bulsaydı bine de meclise bla kabul be o bla tneben evet seyda tamaşavana kima گو از او که داشتم ایشه پاستا چیتکم ناف هاویر دما بله جبو کو موی چنگی مجی نکفنا نوا هاویر دا کو اموی چنگی خو بقصرن ماچیا zarar nake yani mesela insan pori bedena yani bedena hoş gayni sakal mesela se mezheba da haram mezhebi İmam Şafii da mekruhe gayni sakal ve kinet كدریم یه بدن آخشی کی زرار ناک. تمام. اما سر افهایت دی مثلا اینو خورتی وی زمانی خواه که پیره کالیت کن. مثلا چلوت کن؟ پرچا پیه خوشی دکن، بره خوشی دکن، مثلا بره خوب قلمه چه دکن. يعني هني که اف ازنتیا بال پیره کیتیه و نوا خورتا دا بلاد بی. نیت نه او بیت اف جامعه کو وقت پرسید بجبو ایشی خواهد سواد کم. بجبو ایشی لكن پیغمبر مدبی لعنت الله على لعنت الله خدا السلوان میرابک تشبیه خو پیرکاب که لعنت خدا الوان پیرکابک تشبیه خو میراب که تشبیه ها میر به پیرک حرامه و مستحقی لعنت پیغمبره و تشبیه پیرک به میرجی حرامه بیا گره بوی تشبیه نکن yani. جور فایت تماشاوانه ملبندامه یا الو Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bkhairatın. Hocam Kürtçem çok iyi değil de Türkçe sorumu sorabilir miyim? Buyurun. Hocam şimdi bu promosyonla ilgili şimdi biz promosyonu biz kendimize harcamıyoruz. Doğru.
Şimdi biz mesela diyelim ki lojmanımız var. Mesela cami lojmanı var. Mesela lojmanda ben yaşıyorum. Ben bunu lojmana harcayabilir miyim? Ama ben mesela geçiciyim yani. Sonuçta ben burada kullanıyorum ama yani ben geçiciyim yani. Birinci soru bu şekilde. Evet. İkinci sorum da şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki münafıklar cehennemin en alt tabakasında olacak. Kur'an bize bunu belirtmiş. Evet. Şimdi diyelim ki adam 20 yaşında, diyelim mesela 15 yaşından sonra sorumlu oluyor ya, 20 yaşında diyelim ki bu 5 yılını münafıkla geçirdi, ebediyen cehennemlik oldu. Şimdi bu 5 yıllık dünya ömründe ebediyen cehennemlik derecesi nasıl olacak? Yani mesela nasıl söyleyeyim? Yanma derecesi ne kadar olacak? Yani bu 5 yıllığa yani haşa Allah'ın adetine ters olmasın. Bunu Seyda'mız bize bir izah ederse inşallah. Tamam Allah razı inşallah. olsun. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. Muş bendamaya. Alo. Selamun aleyküm selam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Selamu hürmeti hoca tavu Seyda Ratçina. Kudeş var azî ve serçavi. Daha suali mehaye jibana ve Seyda. Kerem kin? Seyda yak ji ev de İro'da de mesela özellikle Gazze'de Müslümanı kuçan hacı kurbanı xu li hacı nedayın avan biguran İslam'ı ra mümkünü ne mümkünü yani es şahsi xu ez anadım eğer nasip ez herim ji ez nadım çıkasa günahkar dibim ev azmi bibim. Evet. Ya kadını ji Seyda İro mesela fane veja gerçi baskır basa kurbana kır. Yani ki alim Levandara işte ser mesela kurbanı ku dedin derba Gazze ve Kut Afrika'yı ve der hakkında işte devin insan Levandara yani fakir heve devederi naç ve seviyen ediken yani etkazım khirava ve hum seviyane yakşi ümmet çıma avkasa yani çıbıvecim yani de xevdamayı şparamayı ev ümmet evi çabı halime Bale tamam yani sual dikir esselamu hürmeti hoş ve radre seyret amaneti Xuda bin xeyr selamet bin inşallah serçava Xuda Teala muhafaza bki تماشاوانی که ما گفته بود سیدا هفت حب عمره دبیجید به هفت حب عمره حجکت کی و وصايا نوصايا هفت عمره ناكبن حجكي پیغمبر مدبيه کی کد رمضان دا عمره بکه هاوی بمره حج کرده دیسا جی ناکبشون دا حجا فرس یکی هفته جاره جی عمره بکه ناکبشون دا حجا فرس قرق الله حج وليك يرى حج بكان إجا سيدا برسكي دي تريجي تباشا وانا ما قلتيا مثلا هناك تلفيقا السعودي يساقتيني منعت كد بيكو في شكل قراي درنك بإنكاري وري وتفليوي قاسيجي هناك إنسان يشتاق قاچاغي دشن في شكل دشن بمعنى حجي أنا قاچاغي حج نفرزه بقصابي حج نفرزه بغير مشروع شكل السعودي إذن نادا مثلا نفرزه مثلا هر حجي جي إيه كي وصا وان ببه جرى مصرفه وان بده مثلا إيصال بريوي حج نكرن ناشتن هرن عمري ناشتن هرن عرفه وحج وان قبول نبو ولازمك سال كادن يجي هرن حج بكن چمكي كدن إحرامه ومثلا حج نكرن حج وان ستيوان دا ما سال كادني قرب عجله هرن حج بكن مثلا انسان مثلا سيدا افاناكي كوند بيقرك عجله صالة كدي هر حج بكن امكانواتن ايوه شابكن امكانواتن حتى امكانوان شي بو بله يعني مثلا ابيا قرب بري مثلا السعودي بارجي او كل بارجي مثلا كي مساعده دا يصلقوا كاسينا مساعده نادن وديسا ايك وان رابو برن وقوتنا ما يبغوا حج بكن او مسؤولين يعني مثلا قرب مصرف هوانجي بدنو ومثلا حج نكرنا وصار كان يجي هذا حج بكل اجر قوتهم تيجي اجا مثلا حج وقتك نابي انسان در نكت
بقصابي وبري غير مشروع نواجبها. يعني سببي كون فيد بيجن سيدا جفي يعني مثلا تقول كتاب فقهيجي قافاكو مانع هبت شونا حجدا حج سمرونا فرصة نصبوي معني وندبيش باشا السيدة خدش ورازي بي اسطنبول تماشفاني مالبندامية الو. السلام عليكم سيدة يمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخيراتي إن شاء الله سيدة يمن. خدش ورازي بي مرحبا يا ودفي. خدش ورازي بي. Seyda İstanbul'dan arıyorum. Türkçe sorumu sorabilir miyim acaba? Buyurun. Buyurun. Seyda şimdi ben hızlı bir şekilde söyleyeyim fazla zaman çalmayayım diye. Seyda şimdi yaklaşık 15 sene önce benim hanımımın babasından bir tane tarla kalmıştı. Benim hanımın bütün kardeşleri 10 tane kardeşi hepsi kendi payını dayılarına verdi. Benim hanımım dedi ki ben payımı istiyorum. Onun için ben de kayınçoma dedim ki bak aranızda en fakiri biziz. Aha kız kardeşiniz de payını istiyor. Sıkıntı yok dedi. Vekaleti gönder biz sizin adınıza yapacağız dedi. Kendi bütün kardeşler paylarını dayılarına verdiler. Bize söz verdiler. Vekaleti gönder. Biz sizin adınıza yapacağız. Vekaleti gönderdik. Ondan sonra kendi paylarını dayılarına veren kardeşleri kendi adlarına geçirdiler. Bir hafta boyunca ben bunları telefonla aradım. Cevap vermediler bana. Başka numaradan aradım. Benim kim olduğumu sorduktan sonra bir de arama diye yüzüme kapattılar. Ben de onlara mesaj gönderdim. Dedim ki sizin dininiz, imanınız, namusunuz, şerefiniz varsa aranızda en fakiri benim. Madem bu tarlayı kendi adınıza geçirdiniz bari bunun parasal olarak hakkını gönderin. Birbirimizi üzmeyelim. Bu mesajdan sonra 15 senedir bizimle konuşmuyorlar. Kız kardeşleriyle yani benim hanımımla konuşmuyorlar ve diyorlar ki siz haksızsınız, siz bizden özür dilemeniz lazım, siz bizden özür dilemeden sonra biz sizinle konuşmayacağız ve 15 senedir bizim evimize bu konuda huzursuzluk giriyor. 15 sene boyunca da bu tarlayı bize vermediler. Tamam. Yani vekaleti verdik ama sözlerini duymadılar. Tamam. Bir hafta telefonlara da cevap vermeyince ben böyle bir mesaj yazmak zorunda kaldım. Dininiz, imanınız, namusunuz varsa bana paramı... Biz bunu Seyda ile mesela anlaşılmıştır. Şimdi haksız onlar mı ben mi? Onlar mı özür dilemesi lazım? Ben mi Seyda'yım? Kafanızı ağrıtın. Tamam. Tamam. Allah'a emanet olun. Selametle inşallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Şanlı Urfal Bendame'ye. Alo. Selamun Aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Seyda'nın çavanın başın inşallah. Kudej ve razı bi rahmetullahi babi un çavanın. Kudej ve razı bi melahem ve selam dikim inşallah. Aleyküm selam ve rahmetullahi kudej ve razı bi. Kerem kim? Seyda'm ve diyelim mesela cemaatten ne dikin ya yal cami veya her an berekim dikin ya. Beli. Du numara muazzin devam ki tesbihat devam ki bu tesbihata cemaat olarak peygamberime dönemi peygamberime da peygamberimiz kiriye ya ko eğer vi ne kirisa ko am dikinasa acaba sevaba yoksa günah kam seda pırsa inşallah. Yani ikincisi herhangi bir ibadet cemaatler olarak umari çünkü peygamber ne kiri meri bir ki günah ne günah bir kam seda pırsın. Kudej ve razı bi Seyda. Manati Khuda. Seyda tamaşavanı mı go aşılama tadı dara aşit Seyda. Evet. Mesela am dara sevi aşya diyelim ki şeftaliye lep yekul leften tabi o kekeve yani hiç ektine mazeretine dara ku bigre aşılama mesela kicada be aşkirin evi bigre caize. Tamam. Evi tasarrufatı da tasarruf caize. Perseki dici go mesela gamo çe marketa da dinga fiyat yazdıkın lisaravuka misal o bejin bist ne bejin bist be 19.99 99 İcad be ma avana nakve hilede yani müşteri çavil ser 19 hadmine و halbuki bist ana 19 o bist mesela be biste jibu hatırı kim nişamda و zarar nake mesela. Yani pek günahkar nabi xudiye market. Neticede bile müşteri meyzeniş xora fiyatı robine usasıyla. O festival tane çekirin. Dibi mesela bejin belediye bdeste belediye festival tane çekirin. Valilik festivala çetki. ونشد بين سراج فينا كريم بين مرونه رازي لو اسراف تدا تشيد بيو فحشيات تشيد بيو املت ايرو تشحالي ده درد وا فستيوال يعني فستيوال ومساد في حال ده مرابك يعني نجايز بله سيده
Şanlıurfa Bendame'ye. Alo. Alo. Hocam merhaba, iyi günler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şanlıurfa Suruç'tan arıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Allah sizden de razı olsun. Saygılar, hürmetler. Ya bir soru soracağım ama nasıl bir soru ben de bilemiyorum. Hep kafamız karışık. Bazı cemaatler mi olsun, bazı hocalar olsun. İşte bu beşeri sistemde oy kullanmak işte olmaz, oy kullanamayız. Oy kullandığı zaman şirktir. Tağut sistemiyle ilgili, yani tağut ayrıdır. Oy kullanmak şirktir. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir mecliste. Siz de... Tamam. Siz neyi soruyorsunuz? Ben diyorum ki bu sistemde yani oy kullanmak şirk midir, değil midir? Bir soralım. Çünkü Bir Seyda'ya soralım inşallah. Tamam. Tamam peki. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun. Rabbim sizi muhafaza etsin. Çanakkale Bendame'ye. Alo. Alo Çanakkale. Çanakkale denge televizyona xo bigirin. Telefoni mara xeber didin. Evara bxeyr be inşallah. Xudê ji we razî bê bixêratin. Ji we razî be. Dengê we qut dibê kerem kin. Dengem kutê Kerem kin xeber di pirsa xwe bikin. Tamam. Denge televizyonê dênim. Denge televizyonê qepat ke qenam birhetî xeber dim xêra xwe. Tamam, tamam. Kerem kin. Kerem kin pirsa xwe bikin. Herhalde çu odaki denge televizyonê bigirê. Kerem kin em benda we ne xêra xwe biçekî acele bikin. Heqê xwe hetal bikilam mala we vam dengê bidanî. Estağfirullah Kerem kin. Ya دنگی و نایم هم دنگی و فهم نکن خسور نمیزینن دنگی و قط بیش تلفن جه ولی نکشی نر حال ده مگو ها کرم کن دنگی و ساغلقلی نای جاره کدی تری کوبگرن انشالله جاره کدی تری سیده اف پروموسیون تماشاوانه مگو از لوجمانا مثلا جامعه دما پروموسیونی كأنه أزبد محقي لوجماني ما تشيد بيان تشينابي بروموسيون بالكريفة تدي لوجمان جامع مختار أكيد ستين يكوتي دنا مثلا لوجمانة جامعية هي ملاي جامعية هنجا كود لوجماني دبي تمام هنا كريناد هناك جيجي مختار كي هندك ددن ويا لوجمانة كي دولتي بفي شكل يعني كري كي هندك ددن از پروموسیون خو یعنی که فقیر به محتاج زکات به کاره بده جبوی بخو سیدا جبو خو نه یا خوش بو خون کاره بده کاره بده نوزار کاره ایداتی لوجمان جبو منفعت خو بده تمام سیدا دیسا وی تماشاوانی ما گوتو بو تو خدای تعالی قرآن داد بجی منافق دبی ان جهنم دبنی یعنی جه کور دانا انسان کی مثلا 20 سال عمر کربی 15 و حتی 25 سال ام بجن وقتی وید مسئولیت در باس بیه منافقتی هنگا کو در باس بیه را به ابدی الله جهنم دبقی مقابل 5 سال او کتی دا اون چت بجز آره نفاق دقسم نفاقه هنه نفاق عملي هي نفاق اعتقادي هي أو نفاق خدا دبي في الدرك الأسفل من النار أو نفاق اعتقادية مثلا ظاهرا بإسلام إيمانتنا وبيغمبر إيمانتنا لكن باطنا إيمان بيناينا أبيا نفاق اعتقادية أبيا في الدرك الأسفل من النار لكن نفاق عملي پیغمبر مدبه مثلا إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خانه وقتا سوز بده سوز خب جنينه وقتا أمين بيدي تنخاين تيبك وقتا وعد بده سوز خب جنينه أبيا نفاق عملية دفيانه إنسان بي كافر نابه مثلا بي گناهكار دبه لكن بي كافر نابه يعني بله سحالي لا أو نجبوي نجد شر نجبوي أوكي بله سيدا مساعدة وهبت شنا قال ديسا البندامية ألو ألو شنا قال شنا قال تلدنج من ناتشر حال ده وقت ما جتانك بو أم اسطنبول يا ربيجن ألو
اسطنبول. السلام عليكم سيدا. وعليكم السلام ورحمة الله. بخيرات. ايوه خير بي ان شاء الله. خير خير ابدا وكرمكن. سيدا انها ذات هوا سورما برای می فلسطین اساسیه یعنی گرچه سورما را تسا یعنی ناخوازه اما از دست داره خدا زفت او دیدامه مال ملکم دست مهلدانه انها از زمه دوشتمه یعنی براستی ما تمش تفهم نکرد تخوازه چه بیجی؟ مگو زاره باید کم هاو فروتن مال ملک دست مهلدانه تمام از زمه دوزم از دعاد خوزم خدای تعالی انشالله مقدوریت ورا که اما استداره بیشن داویا برنامه ده انشالله دعا بکی انشالله خدای فلسطین یاردم که خدای اسلام حشار که مجد هوایی که انشالله آمین 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 امانت خدای بیم خیر و سلامت بن خیر و سلامت بین انشالله تماشاوان ما سیدا گوتو بو مثلا ام چنه حجی ام قربان سرجیت کن کو ام وی قربانی لوید سرجی نکن لترکیه سرجی کن بو مشینا مثلا فلسطین و جی کلی تریو ما چنابی چنابه گر قربان ایدالوی بیش سرجی کن خدا به هدیه بالغ الكعبه هدیه کی مثلا اب قربان گر بگیجه کعبه فقیر کعبه آنا مثلا سعودی او تكن الشرجة تكن وداري خويني دريسن ودشين افريقيا فلان فتوى وديتنا نظام شواديتنا لكن جرى الا الوداري بيشرجيكر باشتدا تماشا والمدي سويد بجد بي هناك ملات بجند بي قربان ناي شياندن بس مرو الكل مو قربانا خو الويد استرجب كيف دي فقيري ويد ناشر قربان جوك زكاته زكاه مثلا نقل زكاه جائزه وقت تلجيكي بمثلا اي جوي محتاج ترى بنت كاري زكاه خو بشيني جي محتاج قربان جي وقت تلجيكي بي جوي جيتا محتاج ترها بالفقير ترها بإيرو لأفغانستان اليمن مثلا أفريقيا فلسطين مثلا ده محتاج مرب لوي در الشرجي بكتشي ترها باشه سيدا تماشاواني ما قو بيركا من يعني خزورين بيك وفات كرو بيدا هناك عرض مرتويناكي مابون بيركا مشي دعوة بايا خواكر ابراهيم براي خورا خبر دا اواج جو وكالته خو بشير خدای کراوی خاش بو مستنابه و چیکن فقط چه نکرن و حتى انا 15 سال جيش بوكو هنگي ما خواست و دلي ما وانا كجهدو مايا و هيجي بايا بيركا من داني دا و فيكم بفرا خبر نادن او تبيع ون عذر خوش مبخازن ام بي ون عذر خوش مبخازن کی گرک عذر خوش مبخازن پیغمبر مدبه یکی کو میراثا یکی قطب که خدایجی پاراویش جنت قطب نعوذ بالله مثلا میراث پارا پیرکا خدا دبه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قال تعالی وصیت الاولاد وتک دلوقتي كل أولادي ودا بارا ميرا دقاتية بيركا مثلا بارا مير دقاتية بيركي بيرك شمكي تشاف بميري غريب راسه وجب نفقي و اوكاوي تبكي مسرتاوي عايدة ميري وي لو ما خدت على كريا نيفي ايه بيرك دعوة بيرك حقي خبكه جرى حقي بيداين ايه كنا ده پیغمبر مدبه خدت على پاراوی جنتی و پاراوی محروم تكان ملت بي كرمان سيدا تدي دائما بحساب مظلوميات تكين بحساب ظلمات تكين وان زحف ام ظلمي الهفدو تكين ها مثلا خوه برانا برا ظلمي الخوها خدكي خوها خدك شبو خوها دعوة حقيقة خدك بالصلاة برا خبرنا ده وأوكيد كان أبجي جوانا كير خدم محافظة بكي ستما شفاني ما قلتي السيدة تبي الميجيرة تسبيحات تينا كرين ما أف تسبيحاتي بهفر بجماعاتي قيل وقت بيغمبري بدا هابون ونشد بيجبون أنا تسبيحات مذهب إمام الشافعي دابان مذهب هذا دبي كي كل نظام به ما أزن كاره بالسسلي ولا رق تسبيحاتها بالسسلي بك جبوك تف برابكن لكن زمان پیغمبر مدى توا تسبيحاتها زمان بو هر کس خورا تسبيحات كر ياخد مثلا يكي تسبيحات ياخد شو بريدا يشتكر مثلا لازم إلا جبو تسبيحاتها روني تسبيحات كر لكن بيا عادت مثلا إيه كل نظام جبوه
قلنا ضدنا ملتي مدى يعني انسان امين سيدا تدي نخوندانا وتسبيحاتها نزانن ملا ويا مؤذن دكش بوكو حميجي استفاده حميجي استفاده حالي لا پیغمبر من نكر بيجي يعني مثلا مر بكت شكينابه مثلا امام الشافعي سنة مر بالسكنة جبو خاطر تسبيحات بك. يعني مثلا عبادتك يكون پیغمبر من نكر بي وبيرا مرو بكي مثلا وكفي تسبيحاتي. زرار ناكي مثلا زرار ويتنا مثلا. باش السيدة. تماشاوانه با گوت بو işte kumruf raya bedi ve ukahane keda mamuru keve şirkeda. أنا رأي مثلا إيه كنت بين رأي الشركة سلفينا داعشن الرأي مثلا دو بارتي كتن قارسي هف يك جاكيت شيتر ببراقة وخراب بجي تلازمة رأي خبدي ياكوش يادني شيتره مثلا كتاب أصولية دبي إذا وقع الإنسان بين الشرين يلزم ارتكاب الأخف لدفع الأكبر وقت الإنسان كدنا بين الشر لازم الشر بتشوك تصديق بك تقوية بك جو دفع شر مصر مثلا هذا مثلا خلق بارتي ومثلا مهبه كما قارشي هم خلق بارتي نرتي إسلاميتك ويا هرانج مثلا ويا هرانج بارتيك هرانجي بارتيك مثلا نرتي إسلاميتك يك جينا دوستانيتك نه نرتيتك تبدي إيكو زرارة بيهندك جبو خاطرك زرارة إيكو زرارة بيبرا أو دفع يعني جبو موج زرارة مازن قلبي خو محافظة بكي مروقي ما خد كاري بشر زرارة يا بشر بتشوك بين يعني مثلا يك دستي مرب جيتك يك سري مرب جيتك تي سري مرب جينا كي يك دستي تجيتك أو جي كرنا أو جي خرابة لكن دستي تج سريته مهمتر يعني. Evet. Yani peki kumru hiç okuyana ki çiğ seyda mesela amecninga muru hiç ray kulamış nebey. Rakib. Valla yelzemu mesela kitabı usul fıkh be yelzemu irtikab el-akhfi lazım ki insan ya şerri hafif tercih bike jibuk def'a şerri mazın bike. Ekteneki şerri mazın bebe hakim icari merd ve ortak bir günah. Yani yürüvesna milleti madem sayılır. Bir işte yani nakanç هفدو تشويق تكنش بو مثلا أمين تساتشمي دا دوات فاتش تدي تري دا ومسلمان جيكي خبر ببدا يكي خبر ببدا حالي لإيكو غالب وري أول إدارة جيد بنا أو حاكم دبنا أو مظن دبنا أو وجبنا مشكلة تكنش حالي ومثلا هاوي خو تيما صبية ما أو ددن مثلا يكي تيما قومونيزم بدا الصبية قومونيزم دجاليته قومونيزم فكرة قومونيزم ويداتر خرابتر فكرتنا إنكار قيامته إنكار خدا إنكار ملائكته إنكار پیغمبر إنكار بتوني أركان إيماني وإسلامي اترابي ويدستك بكي آباد دجالية دستكتكي سلام هات داوية برنامج خوا برسم خلاص بون سعادة وهبة من برنامج خوا بقرن أميد برنامج إن شاء الله تعالى بدعاء بقرن قال تماشاوانه هجا تماشاوانه ما يكون هيفيا دعاء كربون وخواستنا وين بيشك تشيك بون همش بو وانا كي همش بو أمتا إسلامي وجبو تمام مسلمانا يكو جهات نما يكو نجهات نما يكو هيفيا دعاء دكن أم دستقوا هلدن أم دبيجن يا ربي تول مسلمانا وري رحمه يا ربي تول مسلمانا وري رحمه يا ربي يكون نخوش انت شفاء جواناك يا ربي الشيء يا ربي يكون مغدور انت بمغدورية سرواناك راكي يا ربي حضور بدي مسلمانا دنافا عائلة مدى دنافا زاروكي مدى دنافا خورتي مدى يا ربي تو عبادتي اخوة تو ديني اخوة زيدا بكي يا ربي تو براتيا ما زيدا بكي يا ربي تو عمل صالح بخي نصيبته ايمانك كامل بخي نصيبه ما يا ربي يا ربي عزتها مسلمانة زيدا بكي جارك دي مسلمانة عزيز بكي بالدين اخوة بكتاب اخوة يا ربي في ظلمة كو إيرو لسر وي عردي لسر عالم إسلامي تيكر انت مسلمانة جوي ظلمي خلاص بكي بقوتها أخوة بقدرتها أخوة بعزتها أخوة يا ربي يا ربي أف ظلمة هاني كيش بارچا بارچا بونا مسلمانة تشيد بي جبروي خاصي أمد بيجن يا ربي تفي بلابوني جناب مراكي تو دلي ما بهذا قريب دي تو حاجي كرني بيخ نابا قلبي ما مسلمانة ده تو ملي ما بيخياك تو صفي ما بيخياك تو قوتها ما بيخياك جبوكو أم كاربن بنياري إسلامي را مجادلة بكن يا ربي غزة معلومة تيا
يا ربي مسلمان غزة تجمع حمية حالي وانا كي تربين الرحمة تجي هر كسي زحفترا قوة وقدرتها تجي هر كسي زيدترا يا ربي قادر كل شيء توي يا ربي كليكي بري كليكي يا تو بالرحمة أخوة بقوة أخوة بقدرتها أخوة بأوردية بخاصة بالتفا يا ربي توان ظالمي هاني كي هلاك بكي ويتم مسخر بكي توي غيرتي بيخي نصيبي ما مسلمانا توي شوقي بديمة توي هيجاني توي أخلاقي جهادي بيخي نصيبي ما جبوكو أم بهوارا براي خوفا هرن جبو أم بآليكاريا براي خوفا هرن جبوكو أم فيز اللتا هاني كي جناف خوراكن يرو إسرائيل عمريقا ميداني دخوازي اشترى جي تمام مسلمانا را هرو كل ما كنسر مسلمانا كي دخي دخوازي مسلمانا حمية جابدو ببشكليني يا ربي تفي حقيقتي نشاني ما حمية بدي تمجبر بيخي برا تمجبر بيخي برا كو أم تمام قوتها خو نيارتي بكفريرة بكن نبها بدورا يا ربي تنيارتيها مجبو كفري تنيارتيها كفري بيخي قلبي مدى مجادلة بكفريرة بيخي نصيبي ما تمبهف نخي تمجهفر نخي نيار تمجهفر نخي خصم يا ربي وترحمة خلما بكي وان برايمي كويرو كتنا الرياضة دج مالا خو أهلي خو بردانة تشونا بهوارا أهلي غزة يا ربي توابكجين مقصدها واناكي تريا وافكي سلامتي بدي واناكي تو قوة وازد بكي تو تمام عالم إسلامي لسر واناكي كو أوجي بكفنا فاريا هاني كده نبوها تاني أفيشي هاني كده وان بكي يا ربي تو محمية مسخر بكي تو محمية جبو آلي كاريا وان مسلمانا مسخر بكي أمجي بكفنا الرياء وأمجي بهفرة أم بهوارا براي خوي مسلمان راهرن في شيارية زيد بكي يا ربي في عشق زيد بكي يا ربي في جفاتا هاني كي زيد بكي يا ربي بغار مسلماني هاني كي في شعورا هاني كي داف علامة إسلامي دا زيد بكي يا ربي إيجا تشتكي نما دغاز زيدا كو أنفيناكي جينيكن عالمة إسلامي تجاروي نرى بسر بيا بروي قاسي تفي شياريا هانيكي في عشقا هانيكي في تشورو آليكاريا بأهل غزة رجبو بس جد الأقصى يا ربي تفي عشقي زيدا بكي دنا مدى بلا بكي ده تمام مملكة إسلامي ده تمام مسلمان هركسك جمالا أخوة دركبن بكفنا سكاكا ده بكفنا تشارشيا ده بكفنا رياضة وفوج بهرنا بآليكاريا براي خوي مسلمان يا ربي تفيناكي بلا بكي دنا مدى تفي في عشقي بلا بكي يا ربي ويا ربي تدعاي ما قبول بك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وانتهى من خير وخوش يدا سلامة يدا حتى جارك تري امهات حضورها هفدو امانه خدا بن خدا تعالى جو حمية راضي به لله الفاتحه.